Wengane zawuthi impela yashisa insimi phana ke enkundleni zokuxhumana emva kwenkulumo ke kaphakela umthakathi lapho khona ke ebegxeka ke amaciko kaMaskandi bafuthi impela ke lenkulumo ke idonsi kamehlo abaningi phana ke enkundleni zokuxhumana njengoba ke abantu ke beleke ke bemgxeke njalo kanti ke nawo ke amaciko kaMaskandi ke adine ke aganwe unabo ngayo yona ke lenkulumo bafuthi impela yena ukuphakela umthakathi ke obese ephinda ke futhi ke evela ke eziphendulele lapho ke efike wakhwela ke wadilika waphinde ke ewaveza amafayili ke ngamaciko kaMaskandi njengoba ke eveza ukuthi ke amaciko kaMaskandi kanye nabalandeli impela ke bayaphela ke eSandton bafowethu ukuthi ke baphela ke endlelani ke enathi asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa thina ke simboso sithi MTV bafowethu sithi ke akesinethulele yona ke lenkulumo kaphakela umthakathi nani ke nizwele mhlambe ke nizosho ke niqonde kangcono ukuthi ke aphela ngayiphi indlela amaciko eSandton ake nithokozele. Uyabona njengoba ningithuka nje manje ningithukela into ebengiyikhuluma engahlangene nani ngiyikhuluma kwenye indawo uMaskandi awukho ngani aniwona uMaskandi nina ningabaculi bakaMaskandi kusayofika inqwaba yabantu abazocula kahle kunani njengoba nicula nje awuthi nginitshele ke nina abaculi boMaskandi nalezi imbongi ezingiphendulayo vele siyazi thina uthi lapha eGoli eSandton nina niyadliwa siyakwazi lokho. Hayi wengane zawuthi impela ke usho kanjalo ke uphakela ke umthakathi ke athi ke amaciko kaMaskandi kanye ke nabo ke abalandeli ke bayadliwa ke eSandton ke wengane zakwethu mina ke ngimboso sithi MTV ngithi nje ngifisa ukuzwa uvo lwakho ke ngayo ke lenkulumo ke kaphakela umthakathi kodwa ke mina ngimboso sithi MTV bafowethu ngithi ke ake ngehle ngebonda idibane yona ivideo elandelayo.